It-toma tal-inbit mill-enba lokali jidher li qed tħalli ħafna min-nies mejtin għall-qatra, hekk kif il-bdiewa lokali kważi mhux ilaħqu mad-domanda għall-eneb. Stqar dan is-segretarju parlamentari għall-bidja u s-sajt Clint Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar fira tal-inbit lokali f'Għawdex. Interess iżdied żgur il għaliex ir-rispons li għandna anke min-naħa tal-produtturi hija llum il-ġurnata mhumiex ilaħqu mad-demand li hemm min-naħa tal-pubbliku. Clint Camilleri spjega kif grazzi għal kampanja ta' sentejn li kważi waslet fit-tmiema immirata biex toħloq kuxjenza lejn l-enba u l-inbit Malti, il-bdiewa qed ikunu mitluba jkabru iktar eneb sabiex id-domanda tintlaħaq. Fejn qabel forsi kellna problema li dak li jkun ma jaf l-imbejjed Maltin, illum irridu naraw kif aktar bdiewa ikatru aktar eneb sabiex ikollna s-supply neċessarja ħalli nħadem l-inbit biex imbagħad ikun imur anzjant il-konsumatur. Intant One News tkellem ukoll ma' Xavier de Bonogrek mid-Direttorat tal-Agrikoltura hekk kif elenka dettalji dwar il-fiera f'ta' French f'Għawdex li ser issir fit-tmiem il-ġimgħa. Huma jridu jkunu jafu x'qed jiġri hawn Malta u x'inbiegħed jiġu produċuti hawn Malta, ġifieri dak aħna nipprovaw naqdu il-katina bejn min qed jipproduċi u ovvjament bejn min qed jixrob l-inbit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.